Nituthondeke mĩciĩ na Drunken Master. Drunken Master ni urageithio muno ni andu aingi sana. Ndageitheka. Ni ugacokerio ngatho tondu mĩciĩ ni irarugama ni undu waku. Thank. Kurugama gatagati-ini ka mĩciĩ na ene. Thank. Ati you are the intermediator kana intercessor. Thank. Ti undu muhuthu. Thank. Mĩciĩ ni mikenu. Thank. Athuri ni akenu. Thank. Atumia ni akenu. Thank. Ni wageithio sana. Mutumia oretwo Jerry. Ndageitheka Jerry. Jerry arauga atiriri. Hi, Dr. Drunken Master. Hi. Hi, Dr. Drunken Master. Bwana yangu alinichapa jana sana kwa sababu mtoto wangu alipata max 170 kwa exam yao. Kai. Sorry. Okay, sorry. Hi, Dr. Drunken Master. Jitagwo Jerry. Muthuri wakwa ni arahurire muno muthenya wa ira tondu mwana witu arageire max 170 kigeranio-ini kiao kia opener. Please help. I don't want to destroy my marriage. Good. Jerry wabere gure ni weka wega. Ni kuma you come out. Yeah. Wabere reke gure mwana ni kirathimo. Na handu hakinyaga tukauga riu ciigana ni ciigana. Yeah, enough is enough. Enough is enough. Na kunyita 170 ri umezo ona ugewi ruge urakanya makuota. Kameri. Kauna urugire ta gitunguru kanyama rukira muwekaniriri. Mwataime mwana athie cukuru muthame. Musie wanyu rugame mwika. Hey, 170. Iyo natakire fara ya guthimuranga. Mataime gathi cukuru mathame. Nakole bakari. Kabie maisha na 170 yako. Tori ucionge. Oyo ngeretwo Kimani. Muthi andu maroria ciuria na githweri. No you understand? Unaisongwa. Unaelewa Bas, ni Kimani by the way to Kimani. Ati wakarende salimia Drunken Master. Nimesamlika. Nilioa bibi yangu akiwa na mtoto wa kijana 2 months old. Ndahikirie mutumia wakwa. Okana mwana waja. Ena kana kamieri eri. Kahe. Congratulations. Wanyita Saizi amekuwa mkubwa, ako na 30 years. Mwana. Ni agimarete ena miaka 30. Jana alininyongea chini. Jana alininyongea chini akisema nimgawie shamba. So ila mwana amuita kaune kahuthu agagwita mwire ma ndire thoguo agire mbeca kuri ithe agire mugunda kuri ithe mwana wahikirwo nake nwanyita ona miaka iyo 30 ni ambia murihe kumurera nwanyita tondu riu uraita mukureri so si mugunda ti wake ona kege koyo mugunda ucio ndabatie kumunengera koguo ri Akimuita. Akimuita ri agoitete ugo mire ti thogwa tuthio cionge urahonia mĩciĩ na ihenya itago overdose wewe master tuthiete tuthie kiuria kĩngĩ wageithio ni Wanjiru. Ndageitheka. Wanjiru arauga wakarende ngeithiria ndagĩtarĩ Drunken Master. Ni ndageitheka. Agacoka akauga kiuria gĩake nĩ gĩkĩ. Bwana yangu huwa analala kwa baa, huwa halali nyumbani. Muthuri wako akomaga kirafu, ndakomaga muciĩ. Nimejaribu kumwambia alalange home, amekataa. Geretia kumwira akomage muciĩ, ni aregete. Please help me, Dr. Drunken Master. Bas. Nende murata ko itago Kafamiano wa CPA. Na onake ni ana igwa ndeto ta icio cikihanika. Ni mĩciĩ mĩingĩ mũno ithukagio ni athuri guthi gukoma kirafu. Mutumia uyu ugwitwo Wanjiru. Ni kaundu kahuthu muno. Thie wake kirafu. No anita
aka kirabu rĩ rĩu arĩkomaga mũciĩ ake kirabu mũciĩ kana athi kirabu kĩu akomaga ake ka bed na agũre rĩu mbĩa arĩrĩaga agakomaga gwake wanyita tondũ rĩu rĩ if you can't beat them join them ũguo noguo nĩ ingĩmata mĩciĩ nĩ yakĩagĩra na Drunken Ceceni hakuhĩ nawe.